Murakaza neza kuri YouTube channel ya Rwanda Vision Magazine. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho ubwoko bw'imodoka zikorerwa muri Afurika ndetse zikaba zikorwa n'inganda z'Abanyafurika. Ku mwanya wa 9 turasanga imodoka zitwa Mobius. Zikaba ari imodoka zikorerwa mu gihugu cya Kenya ndetse zikaba ari imodoka nini kandi zihendutse. Aho buri modoka ishobora kugura $10,000 ndetse imodoka imwe ikaba ishobora kwicaramo abantu 8 ikanapakira ibiro bigera kuri 625. Izi modoka kandi ishobora kugera ku muvuduko wo hejuru w'ibirometero 160 ku isaha. Mu mwaka wa mbere uruganda rwamaze rukora rwari rwaragurishije imodoka 50. Umwanya wa 8 turasanga imodoka zitwa Wariska. Wariska bukaba ari ubwoko bw'imodoka bukorerwa mu gihugu cya Tunisia mu gace kitwa Marsa. Kampani ikaba yaratangiye ibikorwa byayo mu mwaka wa 2006 ndetse ikaba ikora imodoka nto kandi zihendutse. Izi modoka zikaba zifite ingano nk'iya Skoda cyangwa Suzuki. Uru ruganda kandi rukaba rugurisha imodoka 600 ku mwaka mu bice bitandukanye by'isi birimo Afurika, Burayi, Amerika ya ruguru ndetse n'Uburasirazuba bwo hagati. Ku mwanya wa 7 turahasanga imodoka yitwa Saruk El Jamahiriya cyangwa Libyan Rocket. Ikaba ari imodoka yakorewe mu gihugu cya Libya, ikorerwa uwahoze ayobora iki gihugu nyakwigendera Colonel Muammar Gaddafi. Umwihariko w'imodoka ikaba yari iri mu modoka zifite ubwirinzi buhambaye ku isi, aho yashoboraga kugenda neza mu butayu ku mapine atarimo umwuka ndetse ikaba yari ifite na airbags kuri buri cyicaro. Ku mwanya wa 6 turasanga imodoka zitwa Raraki. Izi modoka zikaba zikorwa n'uruganda rwa Raraki rwo mu gihugu cya Maroc mu mujyi wa Casablanca. Uru ruganda rukaba rwaratangijwe n'umugabo witwa Abdeslam Raraki. Uru ruganda kandi rukaba rukora imodoka zigezweho za supercars. Imwe mu zo rukora ni imodoka yitwa Raraki Baroque, aho iyi modoka ifite moteri ya V8 ndetse ikaba ifite na horsepower y'igihumbi 750. Iyi kandi akaba ari supercar yonyine ikorerwa muri Afurika. Imodoka za Raraki kandi ni zimwe mu modoka zihenze ku isi, aho hari n'ishobora kugera ku gaciro ka $2,000,000 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turasanga uruganda rukora imodoka zitwa Birkin. Rukaba ari uruganda ruherereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse rukaba rukora imodoka za Lotus 7 series zizwi nka Birkin S3. Imodoka uruganda rukora rukaba ruzigurishiriza mu bice hafi ya byose byo ku isi. Ku mwanya wa 4 turasanga kampani yitwa Bailey Edwards. Iyi kampani nayo ikaba ari mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iyi kampani yatangijwe n'abavandimwe babiri aribo Peter Gray Bailey. Bakaba barayitangije mu mwaka wa 2003. Iyi kampani ikaba isubiramo imodoka za classic high performance cyangwa se imodoka z'umuvuduko munini zirimo Ferrari P4 ndetse na Porsche 917. Mu rwego rwo kwagura ibikorwa byayo kandi iyi kampani yafunguye ishami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Ku mwanya wa 3 turahasanga Kira Motors. Izi zikaba ari imodoka zikorerwa mu gihugu cya Uganda. Iyi ikaba ari imodoka ishobora gukoresha amavuta cyangwa igakoresha amashanyarazi. Imodoka ya mbere ikaba yarakozwe mu mwaka wa 2014 muri kaminuza ya Makerere, ikorwa n'abanyeshuri biga muri engineering. Nyuma y'icyo gikorwa Leta ya Uganda ikaba yarashoye akayabo ka $40,000,000 z'amadolari izo modoka zongererwa ubushobozi ndetse hakorwe nyinshi. Uruganda rw'izi modoka ruherereye mu mujyi wa Kampala ndetse imodoka zarwo zikaba zaratangiye gukoreshwa. Ku mwanya wa 2 turasanga uruganda rwitwa Innoson Vehicle Manufacturing Company. Uru ruganda ruherereye mu gihugu cya Nigeria mu gace kitwa Anambra. Uru ruganda rukaba rukora imodoka nziza kandi zigezweho. Zikaba ari imodoka zifite modeli ndetse n'amabara agiye atandukanye. Uru ruganda kandi rukaba rufite isoko muri Nigeria, aho zimwe mu modoka polisi ikoresha muri icyo gihugu ziba zarakozwe n'urwo ruganda. Uru ruganda ndetse rukaba rufite imigambi yo kwagura isoko ryarwo
no hanze y'igihugu cyabo cya Nigeria rugahaza Afurika yose. Ku mwanya wa mbere turasanga imodoka zitwa Kantaka. Izi akaba ari imodoka zikorerwa mu gihugu cya Ghana. Uru ruganda rukaba rwaratangijwe n'umugabo witwa Apotre Kwado Safo mu mwaka w'1994. Izi modoka kandi akaba arizo zifite ubushobozi buhambaye ndetse akaba arizo zitanga icyizere mu modoka zose zikorerwa muri Afurika. Uru ruganda rukaba narwo rukora imodoka z'amoko atandukanye ndetse n'amabara agiye atandukanye. Rukaba rukora imodoka nka Kantaka SUV, Kantaka Pickup ndetse n'izindi. Mwakoze kubana natwe, tukaba tubasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kudukurikirana ndetse video zacu zibagereho ku gihe.